Deu ke saya me onu ke share tau channel pa ke subscribe ma ke tau channel ko ni. Ho tau toangan ki he wakot pene tau tānoa ki he anga hono whaka ilo mai o e Otua ke te tau tolu i e tohi tapu. Ma deu koe tohi tapu koe tau matawai pe i e tahu tau ilo mea e Otua ilo mo o ni ki he Otua. Koe te ato i ke. Koe tohi tapu ko ia whakawhai mai Fakaha ai Otua ke te tau tolu. Ko wang whewhe tau ilo ai Otua me tohi tapu. Koe rewa ngai mea koe ni ko raki. Tau mai o whemake tau tafoki ki he eiki. He kuia fu pulonga ia te volo nge kuhi a ko tau mata. Ka wau ke lau toi tabu a ko tau peu koe pik mahino ka te koe. Pake ta foke, pake kore ke iwa ta foke horo tau ke te ia. Koe ke ne to e fu pulonga koe. Koe kore tau vai tō luen vestani mamu e ta hano. Iyo, ka whai halau o mo sese. O ku mau pulonga o nau loto. Aia koe ne uhinga. Taim ko lau ai koe e ha isleri ta e tui kia sisu klais ko nau eiki. Ai fokau motua. Koe nau lau ia mo sese. Koe pika mahinga nau tolu pe koe uhinga ki hae lao. Whakakau ki nau tolu ia. Nei uhinga hono mai lao. To kua ke nau whai ki he lao. Te nau makwa e mo ui. E kake nau ilo na toko karaisi. Koe kato katoa ia o e lao. Koe heke nau hau ke karaisi. O mau mo ui. Koe maa oni oni o mau me he tui pe. I he tui ke he eko sisu karaisi. Ka koe hinga baura. Nau lau ka mo se se kue fupuronga nau loto. Koe pika nau mahinga nau tolu ia ai uhinga. Koe whaki o e lao. Nei uhinga e lao koe ono o mai. Kene whahinu hinu ki nau tolu ka kraisi. Ka o ka pote nau ta whuki o hanga ki he eiki. E to e fupuronga. Ai ko korin tō vai tolu ia. Vestani ma ke tahanu. Kai ngatai. Ka tau ilu ki o tohano whaha mai e si Isu Kraisi. O ha ere haka si Isu Kraisi e ke he langi. Ka une hanga whekau mea ne a ngelo mono lau maari. Whanong koe. Tara noi ne tohi mea whakaha. Wahe uawa vestahau no. Ko au si Isu ko whekau e a ngelo ke whakapapau. Ke te mautore ngai mea ni ngai siasi. Ko au ko e huri mo e hako o te evita. Ko e whetu ngingi lau. Ko e whetu pong pong. Ke whaha vai uawa vestahau. Aia. Une whekau mai. Ko tohi whaha. Tara mai vai uraki vesu uraki. Ko e mea whakaha. A si Isu Kraisi no whaha ia kia e he Otua na ane tuku ke ne se vanit ko sione. Sio me mawinga pidoi tau whatonga. Ko si Isu ni hanga whaha mai ke te tau tolu. Ai ngai mea ke tau iloi ke he Otua. Pa ni hanga e si Isu o whekau mai ne angelo. Eo koe ke, e kai te ke sio koe ke ha angelo kua puna mai ha mua kapakau. Mwelo koe kau angelo ke kau toa kau kaua. Koe koe ha, kawanga tato e sio i hanga ki pepe me taipa me kapakau. Koe ke pehe angelo e. Tamai samte o mātolo ke kau angelo ke ha toa kau kaua no whanong ke wholofola he Otua. Ko mea ko une whekau mai ni angelo. Whanong ke wholofola ha o mai wholofola ke te tau tolo ai ke tau loto. Whakamanatu mai wholofola e Otua ke te tau tolo. Koe ngata ai kau whai whakaha. E ngata peko si Isu Kraisi ni whakaha mai kau whakaha me lau maari e. Tā noka paula koe rakorinto vai ua vesi wake hongo furu. Ana i mua ni pe lau e tohi. Koe ngai mea ui kai mata e ha mata pe whanongoa he te ringa pe aki he loto a tangata iyo. E ngai fu mea ko te he Otua me ka kai ofa ke te ia. Ko ngai mea ko ia ko whakailo he Otua ke te mautoli no lau maari e. He ka lau maari e kune hakure e mea ko toa pe iyo. E ngahi lo loto e Otua. Ai sio koe lau maari e Otua ne whakailo ia ke te tautau kau Kristiane. Ai ngahi mea koe te kake mata e whanongoa e te ringa pe aki o tau loto. Koe ngai mea te teu e Otua. Ma tau tolu ka kai ofa ke te. Ai kune uinga wa ke ngai mamahi. Tāna ka paulo ka loma wahe palu. Mau ke ngai mamahi, whakatanga, honge, takape. Ngai mea ko ia. Ko ke tauanga tau tolu, ko ke ake o tau loto ke tau pe, ko ngai mea e mea ngā ake o Otua. Ke ne hanga whakaawhia, ke tau to ke ne hanga auhania, ke tau ke ne hanga riliua, ke tau mo oi. Ko winga paulo, ko mai no lau maari o ai o tau lau maari e. Ko ke tau ilo ngai mea ko ia, me kala ia ngai mea ko ia, ki o tau lau maari e. Ko ke tau ke tau lau maari e, ngai mea ko inga tai. Ka koe mea whakaha me tai ha mai. Ka tā noka paura ke ne mao ke whongana ne mao ke kosperi. Ka re tia wahe raki we stata ke tahaua pa koen ka inga ko whamai noat ko kosperi ni molanga ke au. O kui kai kua mea whakae tangata ia. He ko e te ma uia whoki e kita. Tara hei koe mao mea tangata pe he te ako. Koe whakaha me tai ha mai e si Isu Kraisi. So me maungi whatonga ia. Whakaha me tai ha mai e si Isu Kraisi. Kai nga ok malawa e eiki, ko whare ko whai koe Paolo ka Timote.
ia wa te mote wahe ua ves fitu. Ke lau e ngai mea koe ni, pake kore ke he Otua, wharawara rotu ki ai, he tene atu ke te koe ai poto. O te motu e kore o mutoko maranga ki ai hao maranga, lau e wholofola, lau he hako toa pe, pake lau kore ke atu, te ue toki lau pe ki hao o whai ho fu i maranga. Ko mea koe hao loi horo i whai lotu, koe te ke ilo koto i tapu, na tunu ke lau to i tapu, e hako toa pe, ke mahen mo to i tapu. Ko hinga paula, au whaha, ne ange ke ne reikwa ne ako me tangati, ko whaha me tai ha mai, e si su Christ, o ngā pe tau ilo, ai Otua, ne tau lawe kia he proklama ko hiri, ai hanga koe si e pita whaha ko si su, ko misa ia ia, pa tarangi si su, ko tamai, ko e une whaha ia ke te koe pita. Ainga tai, whasi reo, mamata tonu kia Christ, mamata tonu kia Christ, taimu toa pe, o tau hau ai, o whanongo tonu ke ne wholofola, whanongo pala tue tānoina pala koe, ia ka retia vai tolu, e kau ka retia ta e loto, ko hai kune whamata wale ai ki mō tolu. Aki mō tolu na whihanga ngai tonu mō mata a Jesu Christ, hono whakari ari ono karau se whai. So mea mawenga tau ilo, ko tau hau e ke kosperi, tau hau e tau whihanga ngai tonu ai. Koe ngata pēo no de tau lau o whanonga tau te ringa kau mamata tau mata. Ke eik ko Jesu Christ i mo ne peke, eik to hoi mai, whaha mai mo e ngai mea, whaha mai mo o whorofora ke mau loto, ke mau ilo i koe, mau tui piki tai. Amen.